Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Ondel-Ondel Cipondo. Kita bikin video lagi nih teman-teman. Masya Allah teman-teman, pemandangannya teman-teman. Kita berburu ondel-ondel teman-teman ya. Wah, ada ondel-ondel pocong teman-teman. Sedang apa dia di sini ya? Mana hari Jumat lagi nih. Aduh, ada ondel-ondel teman-teman. Ya kita ini dulu, ondel-ondelnya kita ambil dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita cari lagi ondel-ondelnya teman-teman ya. Wah teman-teman, ada apa tuh? Seperti Ultraman teman-teman. Wah, benar teman-teman, Ultraman ini. Sedang apa dia teman-temannya di sini ya? Ayo kita ambil teman-teman ya. Ya, mari kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi di mana ya teman-teman? Di mana teman-teman ya? Ayo kita cari lagi teman-teman. Di mana teman-teman ya? Di mana teman-teman? Kita cari lagi. Wah, apa itu teman-teman? Ayo kita ambil teman-teman. Waduh, ini kenapa dia nangkring di sini teman-teman? Wih, tinggi sekali teman-teman ternyata dia. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Kita taruh lagi teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan di Ondel-Ondel Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya teman-teman ya. Makasih.